Осыпов Язович, бүгін дүниеде барған вақиғадан шетте қалып, бұны сіз не ойлайсыз, махсус операция турында сөзі менде анда бір көп татар жігіттері қатнаша бұл біздің генофондығыз аларды нешіктіртігі сақлар үшін деп айтымен үшін ненде ішшәндік алып барала бүгінгі вәзғияттан шығып қарасақ, олардың яраланушылары да бар бетінде шулай оқтығы хәләк болғандарына алып қайту бойыншадан дейді проблемалар келіп шыққалы. Шулай оғанда бұл түбәкте де татарлар көп герші бетінде татарлар көп герші тұрған түбәк Донбасс. Сіз неше ойлайсыз татар тарихында бұл нендей орын алып қалар екен, біздің тарихымызға бұл неше yazılıp қалар екен бұл оқиға? Бізде неше татарға тиіш? Сіз неше ойлайсыз? Махсус операция дегенде нишләптер har vaqtda da ol jir iskerşe vayna diyala молодых деп ayım. Halktan da bugün maxsus operatsiya degende anda Tatar yigitleri Tatar milletine tugul bütün Rossiyada bo'lgan 190dan ortiq millet vakilleri var. Ali mene o'zganaqnada men Ufada bo'lganda müftimiz Talat Hazret bilan uchrashgan vaqtda ol tema turida тоже сөйләшеп алдык. Ул да әйтә, менә безнең имамнар ди, батюшкалар белән бергә ди, окопта йөриләр ди, дуга кылалар ди, өмет бирәләр ди. Теге үлгәннәр булса, тиз генә дугалар кылып инде үз ягыннан булган мөмкинлекләр нигезендә имамнар үз вазифаларын үтиләр дип. Шуңа күрә без инде әйтәбез, бүген көндә хактан да ул безнең егетләребез бүген арсланнар кебек сугыша име. Halktan da orada medal alganlar da, Gero Россия alganlar da, şunday köp şul vaqtda indi halak bulganlar da var. Eğer de biz tarixine qarasak, her bir soğuş, her bir aile, her bir millet için ağırlık getirse de, lakin o gururluk turunda da aytamiz bitindi. Qay bir жерде бар mına satlıq canlar, qay bir жерде isen qaytqanlar var, qay bir жерде geroylarça halak bulgan kişiler de var. Bizning her vaqtda da millet yağında geroylikte şuluq Musa Jalilni debizmi, Gazinur Gafiyatullin debizmi, bütenler etken vaqtda biz bitinde eng zor gururluk bilen halak bulsalar da alar turunda gururlanıp aytamiz. Şuna göre biz aytamiz indi eğer de bugün yigitlerimiz bizning halak bulganlar iken halktan da biz aların isimlerin məngüləşdirүү negizində elmə taxtalarına, məktəblərə isimlər, heykellər birimi, kitaplar yazıların büten negizində işlərə tiyişmiz. Şuluq vaqtda indi ol ailələr bizdən göz qarşından çıxıb qalarga tiyиш түгелләр. Biz alarga rəhmətli olub gündəlik turmuşda bütün bulgan yardımni alarga jetkirgə tiyişmiz. Mana hazır indi яңа ел yolkaları kete biz aytamiz endi eng birinchi bo'lib ilk bezdagi beshliga o'quvchilarni atigi turli festivallarda, konkurslarda jenguvchilar bo'lsa, bugungi kunda mana shu halak bo'lgan oilalarning eng birinchi bolalari rahmat so'zlari aytib, ular eng birinchi yolkalarga kelib, eng birinchi bo'lakni olarga tiyishlar. Anlar endi butanlar bugun vaziyat shunday. Shunga ko'ra mana subhanalloh 8 dekabrda biz o'zimizga shunday zo'r şotlıqlı deb aytganda, ul g'adallik halak bo'lsa da, g'adallik turida aytasim kela. Biz Astraxanga borganda kirdik o'zimizning Azamat deb halak bo'lgan yigitning atiyasini, anisini. Atisi anda bizning Astraxan өлкәсендә bir avulning yetakchisi, bek aktiv yigitda Azamat edi. Mana Tatar oilasi deganda Anın Halal Cefet'te Tümen ülkesinin Tatar kızı. Öz vaxtında ilengençe azamatına banis kısalarına hastaneye şunda anisi kile bunun yanına olayda aniyim de bunda de banista de bir malay vardı ulana karagında yaşarak indi nak yaş. Azamat isimli bir kişi de yok. Mena şunda yaşadı. Eyle mene özümüzden gayle galik deb aytadi. Anisine bugün şok bola, oğlum bol bitil psi balası tugul aldık da alıp qayttık da onları irtip yok de mene şunday de yürek yattı de. Yıkıktan da etisi anisi uniyorlar da mene balistan şakkaştan mene öz balası etip alalar. İkinci malayını birden bir malay, ikinci malayını bu ilene özünün balası tuğa desantnik maxsus operatsiya başlanğaçtan şunda kontrakt bulup kete.
Şunday terbiyeli jitekçi olarak, Tatar olarak tez gine ko'tarilana başlay, o'zining ishlari negizinde, hizmet vaqtida endi komandir etib qo'yadilar. Hem bu bütün yoqdan da aferin, hem bu yaralana. Geri munda koyta, bu yara bilen ana tüzelgenden so'ng endi maxsus operatsiyaga bormasqa deb ruxsat beradilar. Ol әтисе de ayta endi oğlum barmayın da mena bir oilam var bütün narsa. Ol ayta әти endi benim bütün dostlar şunda kaldı. Men kim bulup bundan so'ng yaşayım deb şundan kite komandir bulup naqlab işli başı şunday zor abroylu. Әтисе de barıp qayta bir neçe yoqdan komandirlar yagından türmeden çıqqan yigitlerine de bu soğuş gayrata instruktor da bulup hem bir ne balganda operasiya vaqtında bular naqlab lagalarında drone bilan atak yasagan vaqtda bu naq jaralana hem tezgina kelganlar bunda ana shigarga mashinada o'rinlari yo'q. Bu bizning azamat ayta benim de yaralarda şunday ağırdı, ben de isen qola almayım de, şuna göre meni almağız de, mashinada o'rin yo'q. Olabız de kimler bunda isen qola turganlar deb Haqqdan da başlata hem isen qalğanlarını alıp qal, şunda halak bola, öyle bunu әтисе kelip 4 gündən sonra şundan alıp qaytalar. Mına indi batırlıq ordeni bererler. Lakin bütün bulğan mundağı ofitserlar kişiler ayta oldu Geroy Rossiyaga layıqlı kişi dep. Men kelgəçdən әтисе bilan anın kabirlerine varıp şunday zor söyleşu bulup, mına subhanallah 8 dekabrda Rossiya prezidenti Putin ukazı negizinde şu yigitibizge Rossiya Geroyi ismi berildi. Әтиесini alıp, layıqlı әтисе de, әнisi de zor zorluk bilen yaşaşa bulsa da, aytarlar indi halktan da yigitimiz şulay buldu, şu zorluk dep, hazır indi mektepte de, balaları әтилері yanında da bir qaraganda halak bolsa da, ikinci qaraganda şunda ihtibarlı bulup, halkның көтәрү җитәкчеләренең Rossiya Geroyi isim beru, гаделлек дип әйтәбез halktan da, анда yigitler mutarga yaramay, алар indi her vaqtda da bizning tüp şəxslər bulup, batırlıq negizinde, İslam negizinde de aytılgan bitinde, yigit kişinin en zor bu dünyaya kelüvi, ol gailəni hem ilkini saqlaw. Eğer de sen şu gailəni hem ilkini saqlab halak bolasın iken, senin indi şahit olarak orunu icmaqta, bütün yaqdan da şu aytılgan. Hatın kız turmuşqa kelä gailəni hem buğunnu devam ettirge, yer kişi kelä bu dünyaya gaile bile ilini saqlarga onun tüp buruşu. Şuna göre eğer de biz anlata bilemiz iken, yigitlerimiz de bular şuluk vaqtda, mına biz aytabız milletler bularak, biz Büyük Vatan Soguşu degende Tatarlar, alar Sovetlar Soyuzu Geroyi ağıl negizinde biz ikinci halklar arasında. Bugün gündəgə de biz Rossiya Geroyları şu maxsus operasiyada ordenler negizinde biz ikinci barabız şu ağıllar negizinde. Halktan da biz her vaqtda bunda bir qaraganda yaşlar da var indi. Şunday naqlab qaraytırgan bizning kino var, Vishnezov. Vishnezov kinosunda bizning var indi anda aybat personallarda, aşaki personallarda ol әтисе Büyük Vatan Soguşu qarşında malayına aytayın bir süjet. Men senin vaqtda endi kavaleriya bilan jitakleydim. Әси mında balaşağa bulup şah birisin degəçdən ol әтисе andi vaqt kelsə men de andayğa barım dep әтисе anları şatlıq janğa aylana atıb bitirə bir toğan enekaşı malayı halak bola geroylar bola. Mana biz qaraqda şunday so'rovni aytayotgani subhanallah andan saqlasın da anday o'tülər bulmasın. Bugün kunda bizning yoshlar Büyük Vatan Soguşunda köpek halak bulup ilini saklay alatırganlarını biz ezirledik miken deyip. Bu maxsus operasiya Xitanda subhanallah ko'p yıllar o'tsa da terbiye degende, İslam degende, Tatarlık degende ol bizning yigitlarimizga xos. Şuna göre biz endi aytamiz, tezroq bizning jing'u bilan bitib, yigitlarimiz esen sog' qaytib, halal jifatlarini, ati-onalarini, o'z bolalarini qishib, yamatdan tezroq tinch turmushga ko'chirgaydi deb. Şuna göre ol degende endi har bir ülkəyə barganda biz endi Tatar kişiləri yağından qaraganda нәрсәләр ko'p ishlar ishlanadi. Bu akşam jiyu bilagina, mashina bilan jidar bo'lib kundalik turmushda da
Biz генә түгел, bütün millet, bütün Рәсәй шушы сугышны җиңеп чыгып, Басуыз операция тизрәк бетсен дип хыялланып кына йөрмәй, үз ягыннан килгән мөмкинлекләрне дә биреп, аны өмет белән көтеп тора. Шуңа күрә инде әйтәбез, ул милләтнең хактан да шәхесләре, сез дөрес әйтәсез, Генофонд. Сугыш вакытында менә ул бит инде тарихи һәрберсендә расланган. Генофондка ул һәр вакытта да авырлык китерә. Чөнки иң беренче һәлак булучы яралы алар шәхесләр. Алар да качып пишеп яки түгел, алар һәр вакытта да Ливиядә, алар һәр вакытта да алда, алар беренче кырыла. Ләкин аңа карамастан инде без төпле халык, дәүләтле халык, шуңа күрә өмет кылабыз инде, алда да шулай булырбыз.